Alah. Gimana tuh mau gitu? Budak ketinggi, jadi tuh budak ketinggi. 2025 bulan Agustus tanggal sekian hari Ahad. Itu lauk tuh. Gani tadi kagak sih Rana tuh Tri asap-asap. Paskibraka Cirata Kalian kah ya sama era. Nah, dia mah kalian. Tuh Bandung jangan asin deh. Kalau kamu mau ayo, dah. Si Gani. Itu jadi dong itu mau kita di video kan bahasa ini. Final. Oke guys, kita akan sampai Cikadang ngojay guys. Gas kan. Set. Hei. Set, awas stop. Jadi naon? Deh sapotong. Oke. Hai, dadah. Kita dari Cikadang ngojay guys. Gas kan. Kita akan ngopi dulu guys. Ngopi heula guys. Ada sama kan tuh. Ini bala guys. Dadai sama segala. Hanya bah pagi dianya tuh pagi ditunya. Hanya aduh waktu kita kelas 7 guys. Guys. Ini Kak Gan balad. Itu baturan kita. Kan biasanya Gimana apa? kita mana? Galon. Pilap. Galon aku. Hah? Aqua. Ya. Gampang kita ngomong nyenak Kak. Kita akan nyenak aqua guys. Contoh. Satu. Wah. Gacak. Emang enggak? Hai teman-teman, jadi sekarang kita nih banyak. Halo. Sayid. Sama Dewi. Otak. Hai. Otak. Serap. Sarap. Hah? Iya. Nanti lihat keseruannya di Pasir Putih. Bye. Oke teman-teman, kita berangkat. Halo, bye. Tuh. Itu kedua. Lu suruh biasa, beri dorong lah sok. Kalau poyana batasan helang ada orang sekedap. Batasan. Ingatan saya.
Bye. Jadi sekarang kita mau kemana? Mau ke Pasir Putih. Guys, sama Pak Nama nih gede guys. Emang katanya kalau siang-siang lagi surut. Ya, tapi rasa. Nah ini. Hey, hey, say hi, hi. Joget dia, joget dia. Wah, masih on. Tuh guys, seru. Nanti kita bertemu dengan RG di situ dan kita mau lihat perahu anu nangkum apa sih namanya, nah itu ya pokoknya tuh guys, kelihatan ya di situ nanti mungkin kelihatan. Tuh guys tuh, wow, the best. Wow, hah? Terus tadi tuh guys tuh, wow, bagus tuh di situ. Tuh guys tuh, setelah 2 tahun kita 2 tahun yang lalu kita kesini, tapi itu semua yang asrama, tapi sekarang cuma yang pas Kibra, jadi gak semua, jadi sedih tuh. Nah ini guys, wow. Hai, 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 hai. Ih, Nicola tuh guys, botak tak? Kasih botak tak, botak. Pasir Putih wae. Atos. Asyun, mama. Mama. Ay, takut. Tuh guys, seru pokoknya. Kalian wajib datang ke Pangandaran. Tapi sayangnya ke Pangandaran ini nggak setahun sekali, nggak 2 tahun sekali, tapi seadanya. Aku ke Pangandaran udah 2 kali. Nggak tahu orang-orang, mungkin udah beberapa kali. Hai. Aha. Udah, nanti aku video lagi di Pasir Putih. Bye 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 bye. Mau jalan-jalan belak aja, Ro. Kayak naon nih, Bang? Mau patuh. Entah ya, saya dari naonan. Ciki. Oh iya. Oke, kita sudah di Pasir Putih, teman-teman. Kita mau lihat-lihat ke dalam yang ada di Pasir Putih. Botak. Nah, sih mana deket-deket. Nah, ini di mana? Ini di Pasir Putih. Iya. Itu ada teman Said. Mana si Gita? Gita Tinggal di Baturan nanti kan. Ini lagi menjelaskan. Gita. Pokoknya segitu ya. Aku skip. Baik. Jadi sekarang kita mau ke ikuti parit. teman saya. Oh iya, teman Said. Nanti aku mau kenalin, itu namanya apa? Ih, astagfirullahaladzim. Aku tidak melihat. Bu aku nincak
Ah, sih yun. Jadi sekarang kita ikuti Pak Arif. Itu yang warna hijau nah buram kapasiran. Oke teman-teman, maaf ya. Buram ah. Nanti dulu, nanti aku video lagi soalnya buram. Bayar wak, guys. Iya tuh can dipasang ih. Mau pengen ngegel. Memang. Kia. Yang so. Kia. Iya. Yes. Ayo ah. Iya. Foto. Labu. Enggak sah. Bunga. Hiji. Ngapa tuh? Hanto cuy. Hiji. Hanto kapoto hiji. 2 3. Bunga. Bongtong. Cut. Udah lah. Pokoknya ayeuna kita Kak mana? Au. Nyeri. Iya. Abi mah beli meh. Hah? Itu nampak apa tapi mah? Abi mah nu 8 men. 8. Ih. Nah, jadi sekarang kita mau nggak tahu. Ih, hebat baturan si Gani. Oh, baturan Said. Sana mana ya? Nah. Ya sana mana ya? Mama. Tuh. Cina kayak gitu tukang. Kita naon? 2. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk ke tempat tapi jalan-jalan karena itu biasa jam-jam dan santai. Aduh. Mau wih pak? Ya mau ih. Ayo nama babayaruna. Tiap karena monumen temanya sih. Nah guys, jadi sekarang kita mau balik lagi ke Pasir Putih karena ini mah jalan untuk pulang ke pantai Pangandaran Barat. Jadi di sini tuh banyak temen si Gani, banyak temen si Said, banyak temen pokoknya semua RG. Ada yang masih kecil, ada yang masih besar. Ada yang masih kecil dan ada yang udah besar maksudnya teman-teman. Jadi di sini ada sesuatu tempat pokoknya. Terus di dalamnya tuh ada katanya ada rusa, ada lutung, ada hantu, monkey, and ada pokoknya banyak deh ya teman-teman. Jadi kalian kalau mau ke Pangandaran wajib untuk ke tempat-tempat tapi enggak diwajibin banget, enggak ada cuma kenapa kita enggak ke tempat-tempat yang udah dipromosiin sama yang di sini? Karena apa? Kenapa kita enggak ke tempat itu? Karena apa? Karena nggak tahu, karena nggak ada cuan. Cute. Waduh. Hai, yo tapi saya cute. Hai. Cina. Pokoknya meni gitu. Iya mah gak sakit aki meren. Mana naon? Siun, tinggal di kerselai.
Woi, mama. Baturan si Said galak tuh. Untuk abi baik abi soft spoken. Bener. Salah abi mah. Habis kita mau ke Pasir Putih terus berenang, jadi aku udahin dulu ya, bye. Mulai. Olha só minha ponta do trilha, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Ai, toma, 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 ai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Ai, toma, 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 ai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha ponta do trilha, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Toma rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Ai, toma, 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 ai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Ai, toma, 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 ai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha foto, tá tu nunca prestou. Vai, toma rajadão, vai tomar só rajadão. Rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Rajadão, vai toma rajadão, rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Toma, 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 toma bala. 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 Passado, 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 toma bala. Toma, 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 toma bala. 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 Vai, 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 ai, ai, ai.
こそ陸上部に入ってもらうぞ。リレーの時助っ人で新記録出しちゃったし。暑いからパス。ライブ見に行くからさ。 Bakal oke. Bawa duit. Bakal guys. I'm in forever, I'm in loving, I'm in finding, falling down. I'm in forever, I'm in loving, I'm in finding, falling down. 撕裂开的总是个美好，拉高也猜不到结果。你现在被拉过围绕，反正跟你是别个，不需要找啥子理由，分开就是分开。曾经说谈恋爱以后，我搞不清啥子叫真爱。I used to fall into you, I don't know what to do。谁在没一句，我一个人记住。我想我没能力，也许只是问题，但我对你的感情从头到尾都是真的。我不想让自己每天。 Ya, itu oi. Oi. Sampai alhamdulillah. Pada kegiatan mana itu ibu sekolah? Walah eta bunga. Nah eta mah hiji kedua. Why? Oh, iya ge. Hiji kedua. Duh jadi seger ukeun. Mulai.